Ang bunyag nga nadawat ni Hesus maurasab ang bunyag nga atong gidawat. Unya, ang nakalahi lang naa sa gibunyagan. Kay si Hesus, gibunyagan siya, balaan ng daan, buutan, balaan niya, way sala. Kita pagbunyag nato, pulos kita na ay sala. Niya paghuman sa bunyag ni Hesus, nagpabilin siyang way sala. Kita pag humagbunyag, musta naman? Sige, pangutana na imong tupad. Ing na, musta man ka, wa na kay sala. Pangutana ba ang tupad? Kanang wa mulingi mga sadan. Kay kanang sadan, mauwaw na mulingi-lingi. Mutago man kay na, kung mahimo mutago na mga sadan. Tungod na sa to mga sala. Nya nganong naingon ani man ngano man nga maura man untang espirituha ang nisod nato, maura man untang kabalaan sa amahan, maura man sad unta ang pag-angkon sa amahan nato nga iyatang anak. Inig humagbunyag mahimo man dayon tang anak sa Ginoo. Nganong si Kristo wa man ka sa paghumas bunyag. Ibaw mo ngano? Ang makatubag tagaan ako 1,000. Explain dire na. Iphan ako katulo. 1, 2, wag yun? 3. Wa mo'y klaro. Wa mo kibaw nganong si Kristo wa ka sa paghumanyag bunyag? Wa na gyud. Sige. Ako nalay tubag-tubag. Ang unang rason nganong wa siya ka sa paghumanyag bunyag tungod kay midawat siya nga siya anak sa Dios. Nidawat gid siya ang anak sa Dios. Nya kun anak ka sa Dios, makahimo day ka pagpakasa nga ang Dios wa may sala. Nya ang Dios nagbawal man. Kita pag humagbunyag, tanawa ha, gamayng bata bunyagan. Unsa may gisulti sa pari ngadto sa mga ginikanan nga nagpabunyag. Inigingon unsay inyong pangayoon sa simbahan alang ining inyong anak. Unsa toy tubag ninyo? Bunyag. Sa inyong sa inyong pagpabunyag sa inyong anak, gidawat ninyo ang katungdanan sa pag-agap niya aron mahimong maayong Kristiyanos magtuman sa mga sugo sa Dios ug sa sugo sa simbahan. Nya ingnon nimo, nasabtan ba kani ninyo pag-ayo? Unsa ito bag? Sabtan. Nya unsa man to? Para lang mahuman ang bunyag kay ang hikay humana. Pero wa kasabot kaayo. Tudluan, agakon aron makasabot nga sila anak sa Dios. Kinsan nyo dinhi ginikanan nga nagsigig sultis inyo mga anak nga ikaw dong, ikaw day anak sa Dios. Taas ang kamot. Ikaw nagsulti, bantay ha. Congratulations, naiusang ni angkon, anak ka sa Dios. O kana ha? Mo nay unang apan, question mark na to. Kinsa nang sayop sa mga ginikanan. Kumusta maron imo mga anak inday? Sister. Diyos non o yawan on? O wa gani ma-Diyos non, sayop tong imong pagkasultiha. Karon, kinsa may nag-agak ni Hesus sa gamay pa siya, nga siya anak sa Dios, ang nagsigig sulti si Jose ug si Maria. Ikaw anak sa Dios. Wa mangangkon si Maria nga ikaw akong anak. Anak sa Dios ang iyang anak. Maunang pag-abot niya dito sa katungdako na siya, pagbunyag na niya, nisulti na gyud ang tinuod nga amahan ug nabati ni sa tanan. Apil na si Juan nga magbubunyag. Niingon dayon ang Ginoo. Sa to, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Kita bayasan pagbunyag nato, mao biya sa gisulti sa Ginoo, di lang takabati.
Kay pastilag mulanog din hikalit, managan tingali mga tao, no? Pero sa kasing-kasing sa atong amahan, maura sa na iyang gisulti, ikaw ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Inigbunyag, pero pag humagbunyag, unsa na may gisulti ron sa amahan? Labi nagsige na mo dag puyo-puyo, wa na mo'y mga kasal. Sige mong premarital sex, siging tanaw ng porn, sige na lagduwag computer, mga hangol na kay kwarta, mga igihan na kayo ng mga yuta, siging binungulay, siging away, siging pangabit, siging kurakot. Unsa na may gisulti ron sa amahan? Gipangwarta ang problema sa ilang isig katao. Unsa na kay gisulti ron sa amahan? Kini ang buangon kong anak. Naguol ako pag-ayo kanimo. Karon kay naordinahan man ning iyang anak nga binunyagan, nagwali naman ron. Unsa kay gisulti sa amahan karon? Ha? Sige, kamoy hukom dia. Nga ako'y mahukom eh. Kamo ko na ba? Nagwali man. Unsa may gisulti ron? Kini ang guwat sinanggo kong anak. Malipay ko panagsa kanimo. O, ana lang amahan. Ana. Kanus aman, unsa may ikaduha nga gibuhat ni Hesus. Pag ilan niya nga ang Dios mo iyang amahan, mikumit siya nga ang tanang sugo siyang amahan, iyag yung buhaton. Wa siya'y laing buhaton, ang sugo ragid siyang amahan. Diin man siya nakatunan diha siyang inahan og sa iyang amahan. Si Maria og si San Jose nagtuman sa sugo sa amahan. Igitudlo sa na nila sa ilang mga anak, sa ilang anak nga mao si Jesus. Kamong mga ginikanan din kinsa ninyo ang nagsigig tudlo sa inyong anak nga tumanag yun ang sugo sa Dios? Kinsa ninyo? O naawa, kasagaran nato ang atong sugo mo'y atong ipatuman. Masuko gitag di sundo ng atong sugo. Gani ato pang ingnon, nakasa ka kay wa kamutuman sa akong sugo. Pagbantay mo ana, basig mahimo mong yawanon. Namo na siya. Sugo sa amahan. Unsa may pipilang sugo sa amahan? Nga matod pas unang pagbasa, ang sugo sa amahan, ipatunhay gyud ang hustisya. Matod pa diri, dili siya mulunga, hangtod matuman gyud ang hustisya dinhis kalibutan. Unsa man ning hustisya? What is hustisya? Unsa in English ana? What is justice? Kusga. Unsa in English sa hustisya? What is justice? Hustisya. Moingon gani what is nato pa ang ipangita ana meaning kahulugan ba? Ang kahulugan sa justice or hustisya ang pagkamakiangayon. Kada bang kamao kang muhatag unsay angay sa imong silingan o sa imong isigkatao. Pasabot og nagbuhatag usa ka butang just thing or action, dili lang ikaw mo'y makabenepisyo hastang imong isigkatao. Kung ang imo ganing gibuhat ikaw ray makabenepisyo niyang imo isigkatao dili inhustisya na. Pananglitan, ikaw asawa, silusa kay kas imong bana. Kay ang imong bana imo ra gyud. Di gid nimo i-share sa silingan. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Tubag. Inhustisya na. Ikaw sad bana, igihan kay kas imong asawa, di gid nimo i-share sa pare. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Inhustisya, bisan na lang sa pagliktor, bisan na lang sa kantor or kolektora, di gid nimo i-share. Nga mo ra gitaw na kalipay sa pare. Di san may magbinuangan ng inyong asawa, oy. Pero mo sipya. Oh,
inhustisya sana sa pare. O di ba? Mao na inhustisya. Kung ikaw karon imong silingan, way atop, nya ikaw naa kay kapalit og atop, gisiguro ra gid nimo paatop imong balay. Nya ang iya wa, unsa man na? Hustisya, inhustisya. Inhustisya. Nya tungod kay nangabali na ng mga kahoy diha, imo pag yung giusab ang imong barbed wire, gitabok na nimo nga tuspikas, bisag dili unta tuangay nimo koralon kay ila tong agianan. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Kusga. Anong di man kay mo mutubag? Angay-angay ba? Angay-angay. Panalitan ron kanang tubig nga girasyon, giangay-angay ninyo hatag. Sintruho nato pag-alagad ang mga kabos, ang mga pobre. Dili nato pangwartahon, daog-daogon ang mga pobre. Nanglitan, naa kay sakyanan, asa nimo i-parking? Layo sa karsada o dihas karsada? Layo sa karsada. Kusga? Layo sa karsada. Layo sa karsada. Nya kanang nagparking dihas karsada, unsa man na? Hustisya, inhustisya? Inhustisya kay wa man siya magangay-angay. Unsa may makaangay-angay anang karsada nga kitang tanan nga motorista makaagi ta diha. Dili kay butangan sa imong sakyanan, unya ang imong sakyanan nga nagparking diha, tuparan pag inimog lamisa og lingkuranan kay anha mo maniud to. Anha pa mo magtutpik-tutpik, tutinambid, na one way na lang hinoon. Uy, yawan-on ka Muna badlungan na inyong mga silingan, ha? Ingna mga yawa, ipalayo ang inyong mga kaning kuan, kaning mga sakyanan. Ana, tanawag mahapunan ba ka? Patay gyud ka. Tanawa si Kristo nga nisaway sa inhustisya sa kalibutan. Tulo ra ka tuig patay. Pero sagdilag mamatay basta gipatunhay ang hustisya. Pasabot, praktisa isangyaw ang hustisya. Nga naman, mauni ang makalipay sa katawhan. Mao gini makalipay sa katawhan ang pagka mapalabi-labihon maunay yawanon nga kinaiya. Tanawas ikaduhang pagbasa, unsa may kinaiyas Ginoo matud pa ni San Pedro, niingon si Pedro, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi bisag unsa pay bulok sa imong panit. Way pinalabi. Kita kusugit ang mo palabi. Lingi-lingi ako no na imong tupad. Hay may mas paborito nimo, wa tuo. Di ka no. Hay mas nauyunan nimo, dapit wa, dapit tuo. Og silang duha imong nauyunan, congratulations, wa kay pinalabi. Ikaw ginikanan, na kay tulo ka buk anak, ang usa nanuyop. Suyop ba? Nya ang usa porting bugua. Tapulan pagyug kayo. Niya ang kamanghuran, porting brighta, buutan pagyug kayo. Hay may imo aning atimanon. Natanaw. Kadtong siga kay mata, kusog mo suyop. Kaning gatutok lang gid anang computer siging duwa, nya porti rabang bugua, dako lang kaon. Tapulan kay tanan o karibang buutan kayo, bright pagyod, nya maampuon pagyod. Hay may imo aning paborito. Kung sakto ka nga pagkaginikanan, higugmao na nimo silang tulo according sa ilang gikinahanglan. Para sa sigag mata, palitig drugas. Para sa kaniniang tapulan, nya kusog imo duwa ng computer, taga-iglod. Ana no? Nya dako man nagkaon, taga-ig pagkaon. Para aning bright, kaning bright buutan, taga-i siya og pagdaig, dasiga siya. Ana di ba? Sakto na. Dili kay imo ikumparar, ikaw, o di ka pareha nimo igsoonay, ikaw may kapatyon da, ganyan. Ignawa ikawa nimo, di ba katong imong gisaway, adtuon to niyang imong gidaig, sige hantog lubag ang dunggan, ikaw. Awayon sa tuniya, mo na magkagubot na, wa na'y kalinaw. No? Pero diri sa atong pangandoy sa Salmo responsoryo, unsay giingon? Bendisyonan unta sa Dios og kalinaw ang iyang lungsod. Kanus-a man nato makabot ang kalinaw kung kitang tanan dunay paghigugma sa hustisya nga Dios non.
Kung ang imong bana nangabit, unsa may hustisya ni ana? Ayaw pugni. Ayaw pugni. Suportahi. Kana. Ingna kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Nyad. Nunot dayong to sa imong luha. Nya, moingon din na imong bana, okay ragid ni mo day. Nihilak lagi ka. Siya ang akong mata, gahilak. Ang akong kasing-kasing, naggilak-gilak. Nga naman, wa ko'y sala. Siya niya, nga ako day. Siya, aw pa sa kangit-ngit sa kanini ang nitso, ang imong kasing-kasing. Kaya wa na gani kakahibaw, nga ikaw padong nas impyerno. Matanawa, di ba ka ng imong bana, makaamgo na. Inigadto anas kabit, moingon na dito, last na lang gini. Kay maimpirno maday ko ani, last na lang gini. Na iya ginang pahimuslan dito kay last naman. Anya iniguli anas inyo, magbahay din na siya ana nya dangtan og mga duha ka buwan, maingon na sana siya. Di sa tingali maimpirno, musabot sa tingang Ginoo. Ang balik na sana siya ngadto. Siya, Lord, sorry jud kay Lord, last na lang gini. Hangtod mamatay na siya, sige na siya ingong last. Posible gina siyang malangit, posible na siyang maimpirno. Pero ikaw nga asawa nga nagsigig higugma niya, bisag gahilak na ka, nagpractice kag hustisya ang pagkaway sala. Imong giangay-angay paghatag ang imong gasa sa gugma, gasa sa kalinaw, gasa sa pagpasaylo o pagkamaluluyon. Di ba? Makiangayon ka. Man mo mutuoan ni tingali. Sige na, nindog na ta.